acela nu era. Luați o χέρι σας, ασπάστε την δεξιά σας. Ευχαριστούμε που δείξατε την πρόσκληση μας. Și pentru că și vă urez bun venit în București și România. Καλώς ορίσατε στο Βουκουρέστι και στη Ρωμανία. Și la librăria noastră. Και στο βιβλιοπωλείο μας. Η κρίση της μέσης ηλικίας επηρεάζεται από την κρίση την κοινωνική, την οικονομική, την οικονομική. Της νιώτης του άνθρωπου, της νεότητας. Φυσικά οτιδήποτε προηγηθεί θα έχει μια επίδραση και στη μέση ηλικία. Όμως tot ceea ce este anterior vârstei de mijloc, cu siguranță va influența și vârsta de mijloc. Όμως η μέση ηλικία είναι μια καμπή. Însă vârsta de mijloc este un punct foarte important de cotitură. Στη μέση ηλικία οι αξίες με τις οποίες ο άνθρωπος έζησε στο πρώτο μισό της ζωής δεν είναι πια λειτουργικές. La vârsta de mijloc, valorile cu care a trăit omul până la acest punct nu mai sunt funcționale. Ποιες είναι αυτές οι αξίες? Care sunt aceste valori? Είναι οι αξίες της επιτυχίας, A succesului, sunt valorile succesului, της εξωτερικής εμφάνισης, ale felului cum arătăm exterior, των υλικών ανέσεων. a confortului material. Αυτά, αν ο άνθρωπος θελήσει να πάει το άλλο μισό της ζωής με αυτές τις αξίες, θα αστοχήσει. Dacă omul va vrea să-și continue și ultima parte a vieții, având ca punct de reper aceste valori, va ieșua. Γιατί η νεότητα φεύγει, δηλαδή η εξωτερική εμφάνιση αλλάζει, το πρόσωπο αποκτά ηρητίδες, το σώμα χαλαρώνει. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει. Pentru că tinerețea pleacă, felul în care arătăm se schimbă, fața începe să aibă riduri și atunci aceste valori nu pot fi duse mai departe. Αν επένδυσε λοιπόν στην εξωτερική του εμφάνιση, dacă pentru el are importanță felul cum arată exterior, δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό τώρα από τα 40, 45, 50 και πέρα. După vârsta de 40, de 45 de ani, nu va putea face nimic în privința acestui lucru. Απ' την άλλη μεριά, αν στηρίχθηκε πάρα πολύ στις υλικές ανέσεις, dacă pe de altă parte s-a sprijinit foarte mult pe valorile materiale, διαπιστώνει τώρα ότι δεν κάλυψαν τις βασικές του ανάγκες οι υλικές ανέσεις. Va constata că valorile și confortul material nu îi satisfac nevoile sale esențiale. Μάλιστα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει υλικές ανέσεις, și mai ales în efortul său de a-și asigura confortul material, αμέλησε τις ανθρώπινες σχέσεις. A neglijat relațiile dintre oameni, relațiile cu oamenii. Οι οποίες ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ πιο βασική και πολύ πιο κέρια σημασίας ανθρώπινη ανάγκη από τις υλικές ανέσεις. Iar aceste relații umane, relații cu oamenii sunt mult mai importante și mult mai de valoare în raport cu relațiile cu valorile materiale. Αν επένδυσε στην επαγγελματική καταξίωση, dacă a pus preț pe consacrarea în domeniul serviciului, διαπιστώνει τώρα ότι άλλοι νεότεροι άνθρωποι παίρνουν τη θέση που θα ήθελε εκείνος πια, γιατί στις επιχειρήσεις προτιμούν τους νέους. Constată că în serviciul pe care îl avea sunt preferați oamenii mai tineri, pentru că de obicei societățile preferă oamenii mai tineri. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν όταν διαπιστώνουν ότι αυτές οι παλιές αξίες δεν ισχύουν πια, απογοητεύονται. Și mulți oameni, atunci când își dau seama că aceste valori nu mai sunt valabile, suferă o mare dezamăgire. Και παθαίνουν κατάθλιψη. Și sunt afectați de depresie. Νομίζουν ότι αυτό που συνέβη ήταν μια καταστροφή, μια συμφορά αν θέλετε. Și să bătesc că ceea ce s-a petrecut cu ei este o catastrofă, un dezastru.
Αυτό που εγώ προσπαθώ να πω και που νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό, Ceea ce încerc eu să spun și ceea ce socotesc că de fapt este realist, ότι αυτό που βλέπει σαν καταστροφή είναι μια μεγάλη, πολύ σημαντική ευκαιρία. e că ceea ce el socotește a fi o catastrofă, eu o văd ca pe o mare oportunitate. Γιατί De ce? του δίνει αυτή η απώλεια η χρεοκοπία, αν θέλετε, των αξιών του πρώτου μισού της ζωής, Pentru că faptul că aceste valori ale primei părți a vieții sale a eșuat, του δίνει την ευκαιρία îi dă ocazia να ανακαλύψει τις αξίες που είναι πιο ουσιαστικές για την ανθρώπινη ζωή. să descopere valori care sunt cu mult mai importante pentru viața sa. Μία από αυτές τις αξίες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Una dintre aceste valori sunt relațiile dintre oameni, relațiile umane. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς ένα ακριβό αυτοκίνητο, Omul poate trăi fără o mașină foarte scumpă, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ανθρώπινες σχέσεις. dar nu poate trăi fără a avea relații cu ceilalți. Γιατί ο άνθρωπος ολοκληρώνεται στην ένωσή του με τον άλλο. Pentru că omul se desăvârșește prin unirea sa cu celălalt. Επίσης ανακαλύπτει την αξία του εσωτερικού του κόσμου, της ανάπτυξης του εσωτερικού του κόσμου. De asemenea, descoperă care este valoarea lumii interioare și a dezvoltării acestui univers interior. Ο άνθρωπος στο πρώτο μισό της ζωής, Omul în prima jumătate a vieții sale, απασχολημένος με την επιδίωξη της απόκτησης υλικών πραγμάτων και της επαγγελματικής αναρρίχησης, dacă este preocupat de câștigarea unui confort material și de faptul de a urca pe scara sa în domeniul în care lucrează, παραμελεί την εσωτερική του ανάπτυξη. trece cu vederea dezvoltarea sa interioară. Και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά Și foarte adesea se întâmplă ένας άνθρωπος να είναι 50 χρονών ca un om care ajunge la vârstă de 50 de ani και να έχει ανάπτυξη νηπίου, să fie la nivelul de dezvoltare al unui prunc, να μην ξέρει σπουδαία πράγματα για την τέχνη της ζωής. să nu știe lucrurile importante care se referă la arta de a trăi. Ο άνθρωπος έχει απέραντες και αμέτρητες εσωτερικές δυνάμεις. Omul are resurse și potențe interioare nelimitate, infinite. Απασχολημένος, όπως είπα πριν, με τις αξίες του πρώτου μισού της ζωής, Dacă rămâne la valorile primei părți a vieții sale, δεν ανακαλύπτει αυτές τις απέραντες εσωτερικές του δυνάμεις. nu va descoperi aceste potențe, aceste forțe interioare nelimitate, infinite. Το δεύτερο, η μέση ηλικία του δίνει την ευκαιρία να κάνει βήματα ανάπτυξης. Vârsta de mijloc îi dă șansa să facă niște pași în vederea acestei dezvoltări. Asta mă știți mai calitate? Τώρα κάνουμε μια μικρή συνέντευξη για το site των εκδόσεων. Δηλαδή, μάλιστα. Αλλά ίσως πιο σύντομες απαντήσεις για να κάνουμε και να περάσουμε στην τηλεόραση και μετά να πάμε στην παρουσίαση. Εσείς πες το, Încadrând sau presupunând προϋποθέτουμε că vârsta de mijloc este încadrată între 40 și 45 de ani, ότι η μέση ηλικία βρίσκεται 40 με 45 χρονών, cum sunt afectați în linii mari πώς επηρεάζονται σε γενικές γραμμές copiii unor părinți aflați în acest tip de criză? τα παιδιά κάποιων γονέων που περνούν αυτή την κρίση. Τα παιδιά, ασφαλώς, τα παιδιά είναι και μέρος της κρίσης και επηρεάζονται από την κρίση των γονέων στη μέση ηλικία. La vârsta de mijloc, copiii sunt și o parte a crizei, dar sunt și cei care sunt influențați de această criză. Είναι μέρος της κρίσης γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία βρίσκονται στην εφηβεία,
sunt parte a crizei, pentru că la această vârstă de obicei copiii sunt la vârsta adolescenței και επαναστατούν κατά των γονέων, που είναι φυσιολογικό να επαναστατούν κατά των γονέων. Și într-un fel care este firesc se revoltă împotriva părinților. Αλλά αυτό δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στους γονείς, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει σε σχέση με τα παιδιά τους. Iar acest fapt creează asupra părinților, aduce asupra părinților o tensiune foarte mare care le dă sentimentul că au ratat în ceea ce privește relația cu copiii. Απ' την άλλη μεριά, αν οι γονείς δεν έχουν αρκετά αναπτυχθεί σαν άνθρωποι και δεν έχουν οριμάσει σαν άνθρωποι, Pe de altă parte, dacă părinții nu s-au maturizat ca oameni, σε αυτή τη φάση της εφηβείας των παιδιών τους, în această fază a adolescenței copiilor lor, θα τους ανακόψουν τη δική τους ανάπτυξη. le vor pune un obstacol în dezvoltarea maturității copiilor lor, în evoluția dezvoltării copiilor lor. Δεν θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα. Nu le vor permite să-și dezvolte propria lor identitate. Mulțumesc foarte mult! Ευχαριστούμε πάρα πολύ.